Ago mambi de ba kwesi abie. Mi mbanye pe nye de omanye. Bi anye manye mu. Kenkle mada wo fe wo regional ministership. Ke wo be yoshi. Ke niga ke Ghana Traditional Council. Feshi ake noni chiwo ni amewo ke ha omowo kidnap exercise mene wo fe wo yo se ake ebano ni madam abia wusi ake sumo na me ke pe wo na me ke pe gamanche mi eche mi na ake ga ba ko ibaba papa na ebu mi pa ne 5 yo any guy eshe je politics on it asani wo fe shuake whether MPP Joe NDC Joe CPP Joe ga ba ko ibaba papa na ebu wo fe wole ake Kenya all the regions ga ekpese because of ne come femo ba wote common man is samoto ake fe politics she mada wanyami regional ministership akani eba eke man is samo eke fe politics man is samo JNDC, JNPP, JCPP. Because ka hela aba eba ma wo fe. Ewo eha ni twito. Ni kan ikan na le ba mashi. Ni ma dumoshi. Yes eh. Ni no no ba fe ni kuniyeli aba eha wo fe. Wo ganmane. Ni wo dumo bi e. Wo dumo bi e ni wo ba danye ma bi e fe shi. Aka nu chumo kwakwa agency bon. Sinye fe nyakanye wale awami ni wakwa ni fali fe mo ni wakwa wono eye emu ni ka a che wo gbe alo aje wo ye esa wo fe yi ni ka ayiko a wo fe ayiko ye fe nya yuadon ye twa do manyaba